U svijetu gdje udarci govore umjesto riječi, borci su često pogrešno shvaćeni. Za mnoge oni su simbol agresije, ljudi s ivice, divljaci koji traže krv, pažnju i novac. Ali istina je, svaki borac u sebi nosi priču i svaki od njih bori se na dva fronta. Jedan koji svi vide i jedan koji ne vidi niko. Borba više nije samo fizička. To je borba između ega i poniznosti, između slave i smisla, između onog što jesi i onog što želiš da budeš. I dok gledamo borce kako se lome, krvare, slave i padaju, ne vidimo ono što je najvažnije. Nevidljivo. Ono što se dešava ispod kože, u mislima, u duhu, u onom tihom dijelu bića gdje se vodi prava borba. U nastavku ovog filma učit ćemo upravo tamo, iza reflektora, iza Instagrama, iza mišića i tetovaža. U svijetu kojem se ne čuje gong, ali svaki trenutak može biti presudan. Svijet gdje se heroji ne rađaju u kavezu, nego u odluci da ostanu ljudi. Jer ono što se lomi na duhovnom planu često postaje toliko snažno da gotovo možeš da ga dodirneš. Dobrodošli u priču o onima koji su naučili da najveća pobjeda nije nad protivnikom, nego nad samim sobom. U svijetu gdje su ringovi puni svjetla, a kamere hvataju znoj, krv i slavlje pobjednika, postoji još jedan, daleko opasniji ring. Onaj koji ne vidimo golim okom. Ring u kojem se ne bore tijela, već duše. To je duhovni MMA. Na tom ringu protivnik nije čovjek, nije rival iz druge kategorije. Protivnik je nešto dublje, mračnije i često mnogo bliže nego što mislimo. To su naši demoni, naše slabosti, naše želje koje ne možemo obuzdati. Jer danas, u doba brzih zadovoljstava i stalne stimulacije, granice su se pomjerile. Nekad su ljudi ratovali da prežive. Danas ratujemo da ostanemo čisti, u svijetu koji nas uči suprotnom. U svijetu koji slavi blud kao uspjeh, hedonizam kao normalu i seks kao valutu moći. I to nije više samo moralna priča. To je bitka koja razara porodice, uništava brakove, lomi karakter, zamka u koju čovjek ulazi misleći da osvaja, a zapravo biva poražen iznutra. Mi živimo u vremenu u kojem se tijelo trenira više nego duh, u kojem se ego hrani više nego duša, u kojem je pojam muškosti izopačen do granice karikature. Snažan više nije onaj koji podiže 100 kilograma u teretani, nego onaj koji može reći ne. Ne iskušenju, ne bludu, ne praznom zadovoljstvu koje traje 15 minuta, a ostavlja prazninu koja traje mjesecima. Zato ovaj dokumentarac nije samo priča o religiji, nije ni priča o filozofiji. Ovo je priča o borbi. O borbi u svakom muškarcu i svakoj ženi koji žele da sačuvaju ono sveto u sebi, u vremenu koje se trudi da to izbriše. U duhovnom MMA tvoje oružje nisu šake, to su tvoja volja, tvoja vjera, tvoje misli. Nema publike koja te bodri, nema sudije koji dijeli poene, samo ti i tvoja savjest. Pitanje je da li možeš ostati uspravan kad padnu svi tvoji moralni štitovi. Da li možeš pobijediti sebe prije nego što kreneš pobjeđivati druge? I da li znaš prepoznati svog protivnika kada on dolazi u obliku zadovoljstva? Jer dok se svijet zabavlja borbama u kavezima, prava borba, ona za tvoju dušu, odvija se u tišini, bez svjetala, bez publike, bez slave. Ovo je priča o toj borbi, o trenucima kad čovjek ustane sa dna i kaže neću više živjeti kao rob svojih strasti. O trenucima kad shvati da prava sloboda ne leži u tome da radiš šta želiš, već da umiješ reći ne onome što te uništava. Dobrodošli u ring u kojem se ne broje nokauti, nego iskušenja. Dobrodošli u svijet gdje nema protivnika van tebe. Dobrodošli u duhovni MMA. Ti si kome kao između dve vatre. Momak, da te pitam ja, kaže, koliko si ti imao devojaka pre ove... U jednom uglu ringa ili ti studija, svetinja, u drugom slast,
U sredini čovjek rastrzan između onoga što zna da je ispravno i onoga što mu prija. To nije običan duel. To je sudar dvije filozofije života. S jedne strane, miroljub. Čovjek koji vjeruje da bez duhovnog zakona nema reda, da bez Boga nema mira, da bez porodice nema čovjeka. A s druge, lanmi, glas savremenog svijeta koji govori: ja biram sebe, ja sam slobodan, ja radim ono što želim. I tu, na tom duhovnom ringu, počinje najopasnija borba. Borba za smisao. Miroljub stoji čvrsto, hladan, proračunat, sa pogledom čovjeka koji zna da svaki udarac ima posljedicu. Za njega grijeh nije riječ iz knjige. To je rana na duši. On gleda na svijet i vidi propast. Rasturene brakove, djecu bez očeva, žene koje više ne vjeruju u muškarce, muškarce koji bježe od odgovornosti. Za njega liberalizam nije sloboda. To je virus koji jede temelje porodice, kao korov koji guši korijen iz kojeg je čovjek ponikao. Lanmi s druge strane smije se. Za njega je sve to: stara škola, patnja, represija. On živi svoj život bez kočnica. Kaže: zašto da se ograničavam? Sve što me čini srećnim, to je moje pravo. I to je taj momenat kad ring počinje da gori, kad se sudare moral i uživanje. Miroljub ne priča mnogo o uživanju, on priča o smislu. Tebi kaže ćerka: tata, jel možeš da mi ispuniš ženu ko što si ispunio mojoj mami, razumeš, ja ću tamo da se mrkam s njim, a ti ovdje da gledaš i da masturbiraš. Može to, tata? Lanmi ne priča o smislu, on priča o momentu. Kad se švrčka, recimo Dobro. polugole i tako nešto. Miroljub kaže: danas mladi hoće sve, a ne žele da daju ništa. Hoće žene, ali ne brak. Hoće seks, ali ne odgovornost. Hoće slobodu, ali bez granica. Lanmi mu uzvraća: zašto bih ja živio po tvojim pravilima? Ja sam svoje božanstvo. I upravo tu, na tom raskršću, počinje ono što zovemo duhovni MMA. Jer to više nije razgovor. To je borba koncepata. Duhovno protiv telesnog. Zakon protiv želje. Porodica protiv individualizma. Odanost protiv požude. Miroljub udara argumentima, hladnim, sistematičnim, kao da secira bolest modernog čovjeka. Lanmi se brani humorom, ironijom, riječima koje zvuče slobodno, ali iza kojih se krije praznina, jer iza hedonizma stoji umor, iza bluda stoji tuga, iza slobode bez granica stoji usamljenost. Miroljub to vidi. Zato i ne udara tijelo, udara duh. Ne viče, udara riječima koje bole više od nokauta. Bili njih trojice i kao, koga će to Milanče? I Milanče otišao pod mač. Pita: jesi li srećan ili samo zadovoljan, na kratko? Šta ti ostaje kad svjetla ugase, kad svi odu, kad ti ostaneš sam sa sobom? I tu Lanmi zastane, jer u toj tišini sve postaje jasno. Ali ovo sad što on ispričao, ovo je viši nivo te umetnosti kojom se on bavi, ja nisam znao. Pa, imalo to utjecaja na moje dalje formiranje ličnosti, 100%. Znači, kažeš da si, kad si to video, to je u početku bilo za tebe trauma, a kasnije si prepoznao to kao dar. Ne, ja sam prvo prepoznao kao dar, a sada sam to nekako shvatio da su to u stvari neke traume. Ne postoji hedonizam koji može popuniti prazninu u duši. Miroljub, koliko god rigidno djelovao, zna da u svakom čovjeku postoji borba između nagona i duha. Ali ono što ga razlikuje jeste to što on kaže: ne moraš robovati svom tijelu da bi bio živ. Za njega samokontrola nije kazna, to je pobjeda. Zašto bi, recimo, to bilo nešto loše? Mislim, objasnili ste, zato što Pa gledaj, tvorac je- manifestujete neke... Ne, vidi. A razlog zašto je tvorac stvorio ovaj svet? Jer su dobri ljudi. Najveća vrednost su dobri ljudi. Institucija za stvaranje dobrih ljudi je porodica. Lanmi to zove potiskivanje. Ali u svijetu u kojem se sve prodaje, od tijela do morala, potiskivanje postaje oblik otpora. I zato ovaj sukob nije između dva čovjeka. To je sukob između dva svijeta. Između tradicije koja gradi i modernosti koja troši.
Ali zašto nas je onda Bog tako dizajnirao da imamo taj seksualni nagon bukvalno 365 dana godišnje, svaki dan, pod uslovom da smo zdravi, da je sve okej sa nama. Vidi. Jer kad smo bolesni, kad nešto nije okej sa nama, onda nemamo taj nagon. Zašto bi nas Bog napravio sa tim nagonom, ajde da kažem, dizajnirao tako, da bi se od toga suzdržavali? Vidi. Između smisla i površnosti, između živiš za sutra i živiš za sad. Lan mi predstavlja ono što mnogi danas žive, brz život, bez pravila, bez odgovornosti. Ali miroljub predstavlja ono što mnogi potajno žele, mir, red, smisao. Iako ih masa posmatra kao suprotnosti, istina je da su oni samo dvije strane istog čovjeka, jer svako od nas ima svog miroljuba i svog lanmija unutra. To je ono što govori Aleksandar Makedonski. Samo disciplina. Samo kontrola. Misli od kako znam za sebe. Kako sam otkrio masturbaciju. Tako je, prijatelj. Znači, ti si se prijatelju otrovo sa pornografijom. Da, 10 godina sam imao. Ti si se otrovo sa pornografijom i sada surfuješ na tom, razumiješ, i sad to unapređuješ. Jedan govori, uspori, vrati se korijenima. Drugi šapuće, opusti se, uživaj dok traje. I zato duhovni MMA nije priča o jednom pobjedniku. To je priča o nama, o borbi između discipline i želje. Evo sad si sjebao priču skroz. U svijetu koji ti svakog dana nudi prečicu, a ti biraš hoćeš li ići lakšim putem ili onim koji vodi ka nečemu višem. Znači, to je okej tebi. Pa okej mi je, što? Ja nikog ne ugrožavam, ona nikog ne ugrožava. Nikog ne ugrožava. Mi smo dobri ljudi, možemo da budemo i dobri roditelji. To nas ne ometa da mi budemo dobri. Miroljub ne pokušava da ubijedi Lanmija, on pokušava da ga spasi. A Lanmi ne pokušava da sruši miroljuba, on pokušava da opravda sebe. To je suština svake duhovne borbe između onoga što znamo da treba i onoga što osjećamo da hoćemo. Ima potrebe demon tebe da razvaljuje noću, kad on tebe razvaljuje preko dana. I kad se završi rasprava, kad se ugase kamere i riječi utihnu, ostaje pitanje ko je od zvanja u svima nama. Ko si ti u ovoj borbi? Znači ti nemaš problem da se tvoja žena mrka sa nekim drugim. Nemam problem. I ti nemaš taj problem. Nemam uopšte problem. Meni čak naprotiv, meni je to super. Tebi super da ti gledaš i ovdje batova. Ja bi njoj doveo, pod uslovom da ona to želi. Da ona to želi. Ja bi joj dao katalog, evo ti biraj ljubavi koje hoće. Miroljub, koji vjeruje da se spas krije u redu i vjeri. Ili Lanmi, koji misli da je spas u slobodi bez granica. Dobro pitanje. Jer negdje između njih dvojice, između discipline i želje, između svetog i svjetovnog, nalazi se istinski čovjek. A taj čovjek, htio to ili ne, svakog dana ulazi u svoj duhovni MMA. Čekaj, sutra tvoja ćerka kaže, tata, vidi, meni se sviđa posao koji se ti baviš. Ja mogu ja da uđem u tu industriju? Šta bi ti rekao? Ovako. Svaka borba ima svoj kraj, ali u duhovnom MMA-u kraj nikada nije nokaut. Kraj je ogledalo. Lanmi je ostao sam. Evo, pazi, jel u tvom poslu ima oralnog seksa? Naravno, da. Jel ti učestvuješ u tome? Ne da neko... Kad ja hoću. Kad ti hoćeš. Znači, nije u mojoj obavezi to ako ja želim, ja radim. Ako ti želiš, ali žene, one su u obavezi. Nakon svih rasprava, provokacija, smijeha i oholosti, zatekao je sebe u tišini sobe, bez aplauza, bez publike, bez dopamina. Da li više služi jebati ceo život ili, brate, raditi ceo život pošteno? Samo ekran koji više ne sija i tijelo koje više ne traži. U tom trenutku shvata da je potrošio sve što je imao da bi živio, ali nikad nije naučio zašto. Njegov hedonizam, njegova sloboda, njegovo budi ono što jesi, odveli su ga u prazninu u kojoj više nije znao ko je. Šta misliš, da li može čovjek da nešto što ne voli, ako više puta upražnjava, da to zavoli? U ogledalu vidi lice umorno, ali ne od života, od bježanja, od beskrajnog trčanja za zadovoljstvom koje nikad ne traje. I po prvi put šuti, jer istina uvijek dođe kad se buka utiša. Muzika prelazi u tihu, gotovo anđeosku atmosferu,
kao zora nakon oluje. Miroljub nije slavio, nije se radovao njegovom padu, jer pravi borac ne slavi poraz drugog čovjeka. On se moli da i taj drugi pronađe put nazad. I tako, dok Lanmi pokušava sastaviti smisao, Miroljub nastavlja svojim putem, teškim, usamljenim, ali čistim. On zna da svaka pobjeda nad iskušenjem nosi bol, ali zna i to da bol ima svrhu. Bol je dokaz da si još uvijek živ, kaže Miroljub, jer mrtav čovjek više ne osjeća sram. Lanmi, negdje između ponosa i pokajanja, pokušava da nađe balans između slobode i discipline. Počinje da sumnja u svoje stare istine, jer tamo gdje nema granice, nema ni smisla. Tako da mene ne bi čudilo da možda ja jednog dana potpuno okrenem priču i zamonašim se, odem bukvalno u manastir. A smisao je ono za čim je cijelog života bježao, misleći da trči ka slobodi. I dok se kamera lagano povlači, vidimo njih dvojicu ne više kao neprijatelje, nego kao dvije strane istog čovjeka. Dvije duše u istom ringu. Jer istina je, Miroljub i Lanmi postoje u svakom od nas. U svakom trenutku kad biramo između duhovnog i tjelesnog, između časti i poroka, između vjere i sumnje, ta dva lika se bore u nama. Pa ne, to sam ja sada shvatio da su tu u stvari bile neke male traumice. To sam ja Znači, dosta dugo razmišljao o sebi, duboko, i onda sam, možda grešim. Možda grešiš. Da, mislim, ja sam ovdje došao da pričam sa vama jer od vas mogu jako puno da naučim. Možda ja posle ovog razgovora promenim svoje mišljenje. A pobjednik? On nije onaj koji nikad ne padne. Pobjednik je onaj koji ustane svaki put kad ga iskušenje sruši. Zato duhovni MMA nije priča o moralnom savršenstvu. To je priča o svakodnevnoj borbi, o ljudima koji, uprkos svijetu koji ih vuče dole, biraju da ostanu uspravni. Jer prava pobjeda nije kad drugi kažu da si u pravu. Prava pobjeda je kad legneš noću i znaš da nisi prodao ono najvrijednije u sebi. Tišina. Zatim posljednja rečenica, duboko, odlučno. Jer čovjek ne gubi dušu u jednom trenutku. Gubi je svaki put kad odluči da ne vodi borbu i zato, sve dok imaš snage da ustaneš, da kažeš ne, kada svi oko tebe kažu da, još si u igri, još si borac, još si živ. Dobrodošao u duhovni MMA. Taj tip čoveka da može jednog dana samo kaže, menjam sve. Ja ti dajem ponudu. Ako budeš teo da se uskladiš prema principima koji su dati u Svetome pismu, ja ću da ti budem menadžer. Zašto bi to bio greh? Nije to greh. To nije greh ako se kanališe na pravi način u okviru projekta stvaranja dobrih ljudi. Uvijek postaviš pitanje, da li je to u funkciji moga zdravlja, duhovnog i fizičkog, i da li je to u funkciju stvaranja dobrih ljudi? I kažu, Miroljube, ja sam bio satanista, kaže, ja sam komunicirao s demonima i znaš šta su mi demoni rekli? Vidi, mi ćemo da ti platimo da pišeš negativne komentare ispod Miroljubih videa. Da. To je goveđa filozofija, brate. Ja sam dobar čovjek, ja ne znam, kažem ne. Jer mi kaže, stavim i ja ga stavim. Ti ostaviš. Ko sam ja da nju odbijem? Ko sam ja, šta sam ja sad? Tako. Dobro, ali ajde da se vratimo na demone. Vidi, prijatelju, znaš koga demoni posećuju noću i odvaljuju? One koji hoće da se izvuku sa njihovog terena. Nema potrebe demon tebe da razvaljuje noću, kad on tebe razvaljuje preko dana.